reka ibyo kurya byawe rero bikubera umuti. Nutarya ibiryo nk'umuti bizarangira imiti guhindukiye ibiryo. Uyu ni umurage twasigiwe na Hippocrates, umuganga w'umugiriki wabaye mu myaka ya kera. Bivugwa ko yavutse agana muri 460 mbere y'ivuka rya Yezu, akitaba Imana muri 377 mbere y'ivuka rya Yezu. Uyu rero afatwa nk'aho ari watangije iby'ubuvuzi, père de la médecine. Ni ukuvuga iyo atabaho twakabaye tuvuga ibindi mu bijyanye n'ubuvuzi. Uyu rero yadusigiye umurage yuko imiti yagenewe abarwayi. Mu gihe uri muzima, reka ibyo kurya byawe bikubera umuti. Nutarya ibiryo nk'umuti bizarangira imiti guhindukiye ibiryo. Iyo umubiri ubyibushye cyane urushya nyirawo kuwikorera, wananuka cyane ukananirwa kwikorera nyirawo. Uyu nawo n'undi murage twasigiwe na mutagatifu François de la Salle. Socrates yabivuze neza ngo abantu bamwe babereyeho kurya, ariko njye ndya kugira ngo mbeho. Nababwiye ko abantu barya kubw'impamvu ebyiri: turya kugira ngo tubeho, ariko nanone tukarya tugamije kwinezeza. Iyo ubereyeho kurya rero ushimisha akanwa ukazahaza umubiri, warya kugira ngo ubeho ukirengagiza uburyohe bwo mu kanwa ugasigasira amagara. Ibiryohera akanwa nibyo birangira byigaritse amagara yacu, ahubwo rimwe na rimwe bisharira akanwa bikaramira amagara. Uburyohe bwo mu kanwa nubwo akanya gato, ntibukagushuke ngo bukwibagize ko utabereyeho kurya, ahubwo urya kugira ngo ubeho. Ntabwo tubereyeho kurya, turya kugira ngo tubeho. Iyi rero niyo mpamvu nyamukuru y'ikiribwa cy'umunsi. Niyo mpamvu nyamukuru y'ikiribwa cy'umunsi. Ni ukugira ngo tumenye ni ibiki tugomba kurya, ni ibiki tugomba kuzibukira, ni ibiki tugomba kugabanya, ariko bikanajyanirana n'uko ibiryo bya bamwe bishobora kuba uburozi ku bandi. Yabijyana n'imyaka umuntu afite, ubuzima ahagaze, n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi rero munyemerere nsubize abantu bifuje ko navuga kuri vinegre. Habaho amoko ya vinegre atandukanye. Hari yitwa white vinegar, cyangwa se yitwa apple cider. Hakaba n'indi isanzwe ari nayo izwi n'abantu benshi. Aho bitandukanye rero nuko isanzwe yitwa distilled white vinegar. Ikorwa rero muri alcohol nyuma yo gutunganywa igahinduka acetic acid, ariyo rero iba vinegre. Vinegre ubundi ibigizwe na acide acetic, bongeramo za flavors, ikaba ibigizwe hagati ya 5 na 20%. Bakaba bayipima nyine ku gipimo cya volume. Iyi acide rero yitwa acetic. Haba habayeho gutara hakoreshejwe nyine acide acetic ndetse na bacteria. Igira rero amoko menshi, uko amoko yatandukana biterwa n'ibyo nyine ikozemo. Ni imwe rero mu masosi niba ariko nayita akoreshwa n'abantu benshi mu bikoni. Hari abayishyira kuri salade, abayikoresha mu isuku, byose birashoboka. Habaho rero vinegre nziza zidateza ibibazo umubiri, hakaba n'iziba zikozwe ku buryo zateza ingaruka abayikoresha. Ijambo vinegre inyandiko zivuga ko ryaba rikomoka ku ijambo ry'icyongereza vinegar, cyangwa se sour wine. Hari n'irindi jambo ry'ikilatini ryitwa vinum, bivuze wine. Bikaba rero ariho bikekwa ko haturutse ijambo vinegre. Vinegre rero ikorwa nanone mu binyabutabire by'ingenzi, harimo za flavonoid, harimo acide phenolic, aldehyde. Hari abongeramo ibishishwa by'indimu, biterwa n'iyo nyine umuntu ashaka gukora. Hari n'indi ikorwa biturutse kuri pome, umutobe wayo ugatarwa, noneho ibivuyemo akaba ari byo nyine bikorwamo vinegre. Iyi vinegre igira n'akamaro gatandukanye ku buzima, ikaba n'umuti w'indwara nyinshi. Ubundi iyi ngiyi ituruka kuri pome niyo vinegre ubundi umuntu yavuga yuko yafatwa nk'umuti kurusha ubundi bwoko bw'amavinegre. Bivuga ko ahagana muri 400 mbere y'ivuka rya Yezu, Hippocrates, sekuru w'abavuzi cyangwa se umubyeyi w'abavuzi cyangwa se watangije ubuvuzi, yakoreshaga imiti 2 gusa mu kuvura. Muri iyo miti rero harimo na vinegre ikozwe muri pome.
hakabamo n'undi muti yajyaga yifashisha urimo acide yitwa amino zinyuranye zikora nk'izisukura cyangwa se izica bacteria n'imiyege. Iyo ni imwe mu miti y'ingenzi Hippocrates yakoreshaga. Uko zitandukana rero ntibizibuza no kugira imimaro itandukanye. Nk'iyi ngiyi ikorwa muri pome izwi nka apple cider vinegar, ni imwe mu nziza mu mavinegre yose abaho. Hari n'iyindi ikorwa mu bintu bitandukanye birimo nk'ibisheke, burya ibisheke bishobora kuvamo vinegre, isukari ishobora kuvamo vinegre ndetse na coconut. Ibimenyetso rero bigaragaza ko vinegre yakorwaga kera mbere y'ivuka rya Yezu. Bayikoraga nk'umusemburo mu myaka 3000 mbere y'ivuka rya Yezu. Muri aba Babylonians ba kera bari bazi vinegre, bayikoraga rero nk'umusemburo w'inzoga. Abandi bakayikora bagamije kuyikoresha nk'umuti, nk'abanyegiputa, abo muri Aziya, cyane cyane nk'ahariya mu Bushinwa rwose vinegre bari bayizi nk'umuti mu myaka ya kera, nk'uko n'aba Hippocrates bari bazi vinegre kera bakayikoresha nk'umuti. Vinegre zabaga zikozwe muri pome, zifashishwaga nk'umuti mu gihe cya Zhou Dynasty. Abashinwa rwose bari bayizi. Ari igitabo cyitwa Zuri, hagaragaramo uburyo ibwami mu Bushinwa bakoraga vinegre. Ibi kandi binashimangirwa n'igitabo cyitwa The Agricultural Manual Cuisine ya Oshu. Nanone waza mu Bagereki no mu Baroma, nabo bayikoraga mu muvinyo, muri wine. Iyo uvuze Middle Ages ni hagati y'ikinyejana cya 5 n'icya 15 nyuma ya Yezu, no kuva muri 476 kugeza mu 453. Aha naho vinegre yari yizwi. Ni ukuvuga vinegre ni ikintu kizwi kera kikaba cyari kizwi nk'umuti, cyangwa se umusemburo w'inzoga. Hanyuma rero muri iki gihe cya Middle Ages, ni ukuvuga hagati y'umwaka wa 476 nyuma ya Yezu n'igihumbi 453, nibwo mu mashuri y'abayisilamu umwe mu banyeshuri uzwi nka Jabir ibn Hayyan yakoraga igitangaza akabasha kuvumbura acide yitwa acetic. Iyi rero ni nyingi ya mwamba mu gukora vinegre. Izi vinegre tubona muri bibi, kera bakoraga vinegre umuntu yavuga ko ari nk'iy'umwimerere, bagafata izo pome bakazikoramo vinegre, gutyo n'ibindi bintu by'umwimerere. Ariko noneho aho uyu munyeshuri w'umuyisilamu avumburiye acide acetic, ni nk'igitangaza yarakoze. Iyi acide rero yagiye yifashishwa no mu gukora ibindi bintu bitandukanye uretse na vinegre. Abanyaburayi rero bahise bayisamira hejuru, batangira kuyitubura karahava. Barayitubuye, biza kurangira rero yifashishwa cyane mu gukora ibintu byinshi bisukika birimo n'iyo vinegre. Vinegre rero ziranyobwa, bakaba banayisukuza ibintu runaka, imboga n'ibindi bitandukanye, uretse yuko ushobora no kuyisuka mu byo kurya bibisi nka salade, abantu barabizi cyane. Mu kuyinywa rero nk'umuti ntabwo uyinywa uko yakabaye. Iyo ubonye iriya vinegre nziza y'umwimerere ikozwe nko muri pome, iriya nyine nababwiye imeze nk'umuti, ushobora kuvanga nk'ikiyiko cyayo, ni ukuvuga nka mililitiri 15 mu mazi angana na mililitiri 150 ukanywa. Ni nk'ikiyiko kimwe mu karahure k'amazi, ukabinywa. Uwo nguwo ari umuti. Hanyuma kuri salade ukoresha nye bitewe n'uko salade ingana. Hari inyandiko rero zivuga ko ishobora kugira ubushobozi bwo guhangana n'indwara zifata imitsi, za rubagimpande, gute, indwara zose zifata mu ngingo zikahatera kuribwa no kubyimba. Vinegre nziza y'umwimerere ishobora kuba yahangana nazo. Izi ndwara kenshi ziterwa nuko mu mitsi harekamo acide nyinshi, by'umwihariko acide urique. Hanyuma iyi vinegre yindi rero isanzwe tugura mu mabutike n'ahandi, iyo yagiye ikemangwa n'abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko ibikoze muri iri acide acetic, kandi acide acetic nanone nubwo yifashishwa cyane mu gukora ibintu runaka biribwa, yatunzwe agatoki yuko ushobora kuba imbarutso yo gutera igifu ndetse n'amakanseri amwe n'amwe afata urwungano ngogozi. Mu gihe iyi ikoze muri pome ishobora kurinda umubiri
iyi ngiyo ikozwe muri kino kinyabutabire cyavumbuwe n'uriya mu Isilamu, yo ishobora kuba yateza akaga. Nubwo kiriya kinyabutabire cyafashije inganda cyane kugira ngo bakore vinegere nyinshi cyane zijye ku isoko, ariko cyagiye gikemangwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyagiye gikemangwa. Niyo mpamvu iyi ngiyi ikoze muri pome n'izahora yitirirwa kuba ari umuti kuruta izindi zose zagiye zaduka nyuma y'ivumburwa rya acide acetic. Iyi rero ikoze muri pome ishobora kurinda umubiri kwiyongera ibiro, niyo ishobora kunywa muri aya mazi nababwiye, ishobora kurwanya cholesterol mbi, bityo umubiri ukaba urinze indwara zinyuranye z'umutima. Ishobora kwifashishwa mu gusukura umubiri, kurwanya diyabete, igafasha uruhu kuko ituma utwengeho tutifunga, igatuma n'intungamubiri zinjira neza mu ruhu. Ifasha no mu kurwanya imvuvu mu musatsi ndetse no kuringaniza igipimo cya pH yo ku ruhu rw'umutwe ruriho umusatsi. Ushobora gufata nk'ibiyiko 2 cyangwa 3 bya vinegere ukabisiga ku mutwe, ukaza koga nka nyuma y'isaha. Ni bimwe mu bintu bifasha cyane mu kugira umusatsi mwiza no kurinda umusatsi wa ibibazo bitandukanye. Abahanga rero mu buvuzi bahamya ko akenshi kwiheba bigendana cyangwa se bishobora guterwa n'imikorere mibi y'umubiri kuruta uko byaterwa n'ibiri mu bwonko no mu bitekerezo. Iyi vinegere rero ishobora guhangana n'indwara zishamikiye ku kwiheba, cyangwa se ishobora guhangana no kwiheba mu ncamake. Iyi vinegere nanone ikozwe hifashishijwe pome isukura umwijima, bigatuma kwiheba no kwigunga bishira. Nanone guhangana na asima ibizwiho cyane kuyinywa cyangwa se gukoresha agatambaro wayinitsemo ukagapfumbatiza cyangwa se ukakazengurutsa nko mu bujana. Ni bimwe mu bintu bishobora kuba byakurinda ibibazo bishobora gufata muri ibyo bice. Ariko nanone harimo abavuga ko bishobora guhangana n'indwara ya asima ku rundi ruhande. Burya asima nayo ishobora kuvurwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikora kwinshi bitewe n'ahantu uyinyuza n'ahantu uyishyira. Guhangana na asima rero iyi vinegere ikozwe muri pome nayo ibizwiho. Hanyuma iyi vinegere ntabwo ivura kanseri, ahubwo irwanya ibyayitera biba biri imbere mu mubiri, ikanayirinda gukomeza gusakara cyane mu mubiri iyo wamaze kuyirwara. Nk'iyi tubona ahantu henshi n'inaha, zimwe na zimwe ziba zigizwe na 4 kugeza kuri 7% bya acide acetic. Hari n'izindi zigera kuri 20%. Mu gihe kera nababwiye ko bayikoraga batazi isukari, hari naho bayikoraga babikomoye ku bijumba. Hari vinegere zakorwaga mu bijumba bakabitara, hari vinegere zakorwaga muri pome, ari nazo ubu ngubu zisigaye zifatirwaho nk'urugero rwa vinegere nziza ugereranyije n'izindi. Kera none hari vinegere zakorwaga hifashishijwe imbuto, indimu, palm, malt n'ibindi bimera bitandukanye. Ariko kuri ubu nyuma yaho havumburiwe acide acetic, bisa naho vinegere zindi zakorwaga hifashishwa ibintu by'umwimerere zahise ziva ku isoko. Haza rero izi ngizi zifashisha acide acetic. Izi tubona ku masoko rero bazikora nyine mu bintu bitari umwimerere, nagiye mbibasobanurira. Akaba ari naho rero hashobora guturuka imbarutso y'ibibazo ushobora guterwa no gukoresha izo vinegere cyane. Gukoresha izi dukoresha mu ngo ni kimwe mu bintu bibi cyane, by'umwihariko ku bantu bazikoresha kenshi. Hari abayinywa, uyikoresha buri munsi ushobora kuba yaguteza akaga, harimo nko gutera indwara z'igifu, gutwika amara, gutera indwara y'umwijima, impyiko, indwara z'amenyo, umuvuduko udasanzwe w'amaraso n'izindi zishobora kubushamikiraho. Iyi vinegere nanone ishobora kwifashishwa cyane mu masuku, koza amadirishya, ibyombo, kurwanya impumuro mbi muri firigo, koza ibirahure, koza amenyo. Ushobora koza amenyo ukoresheje iyi vinegere, ikayakesha kandi ikakurinda n'indwara zibasira amenyo. Ishobora rero kurwanya udukoko dutoya. Ubuhamya bwose rero wahabwa kuri yo, kirazira burya gukurikiza ibyo undi yakoze ngo nawe ubikore, kubera ko umubiri w'umuntu uba utandukanye n'uwa mugenzi we, nta nubwo biba bifite ubushobozi bungana bwo kwirinda. Niyo mpamvu umuti w'umwe ushobora kuba uburozi ku wundi. Byaba byiza rero wumvisha nyine inama z'impuguke ziba zaragiye zibyandikaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuruta uko wakumva inama za mugenzi wawe, ko imibiri ntabwo isa. Niyo mpamvu abantu bamwe barya ibintu bimwe, bamwe bikabagiraho ingaruka, abandi ntibibagiraho ingaruka. Iyi vinegere rero hari n'ibivuga ko yakoreshwa mu gukesha amenyo, gukiza aho warumwe n'udusimba,
kugabanya ibiro. Ibi rero ni bimwe mu bintu wazirikana. Aho bibujijwe kuyikoresha bizwi neza rero no kuyinywa yonyine idafunguye. No kuyibroshesha byaba byiza uyivanze n'utuzi dukeya, aho kugira ngo uyikoreshe yonyine ku menyo, kubera ko ubukana bwayo bushobora kuba bwakwangiza amenyo. Nanone ntabwo ari byiza kuyihumuriza. Nanone abana ntibemere gukoresha vinegre, yaba kuyirya cyangwa se kuyikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Vinegar rero igira ibyiza byinshi ikagira n'ibibi byinshi, ariko biterwa n'uburyo yateguwe. Nabwiye ko buri kimwe cyose gishobora kugira ingaruka bitewe n'ukuntu cyateguwe. Iyo ari ikintu cyateguwe mu buryo bw'umwimerere, akenshi ingaruka ziba ari nkeya, hafi ya ntazo. Ariko iyo ari ibintu byaturutse mu nganda hakoreshejwemo biriya binyabutabire, bishobora kuba byateza akaga. Nuva muri make, uramutse ukunda vinegre, byaba byiza ushatse iyi ngiyi yitiriwe pome, nubwo nayo yatubuwe, ariko niba nayo ugereranyije n'iyindi ikorwa yifashishije acide acetic. Wanayikoresha ukirinda kuyikoresha kenshi cyane. 2 mu cyumweru burya biba bihagije. 2 mu cyumweru biba bihagije, nta ngaruka yakugiraho nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza. Yaba iyi ngiyi ikoreshwa mo acide acetic, iyo umwimerere yo nubwo wayikoresha inshuro zirenze 2, nta kibazo, kandi izo nazo ziracyabaho nubwo ziba zihenzemo gake ugereranyije n'izi zisanzwe zihendutse cyane tubona mu mabutike. Nicyo nakubwira kuri vinegar. Vinegar nta birenze. Ikizima nuko yari izwi kera ikaba yarafatwaga nk'umuti, ubu ngubu ikaba ikoreshwa nk'ikirungo.